salihin. Rabbi cepat zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Asmaul husna yuk. Asmaul husna yuk. Nas'alukal ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul qaharul wahhab murrazzaqul fatahul alim miring al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul muzillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul muqim al-hasibul jalilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid. Ambil. Al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubni'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil munta'alul bar tawwabul muntakimul Ra'uful malikul mulki zul jalalil wal ikram al-muqsitul al-jami'ul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisu rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa was-sami'ul basir. Allahumma sholli afdalas salatin ala as'adil mahluqatika sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa salim ala ika kullama zakkaraka zakiruna an zikrikal ghafilun. Doa hayo. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wa ismaka ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu
wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Hambamu yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak ondel ahkam ya. Kak, ini Zidni aku di Tasik. Wah, Masya Allah ya. Abang Zidni ya, Masya Allah di Tasik Bang Zidni ya. Iya Bang Zidni enak banget di Tasik ya. Sehat-sehat tuh Bang ya. Kakak Kaila Mentasan, pinter banget kakak. Amin amin ya rabbal alamin kakak Kaila ya. Kakak Arifin Farhana semangat ya. Iya kakak Arifin. Kakak Arifin. Kakak Airin ya. Maaf. Kakak Airin Farhana semangat iya. Kasih kakak Airin ya. Kakak Kaila Mentasan, itu sholawat apa? Itu doa duha kakak Kaila ya. Doa duha. Allahumma inna duha duhauka gitu kak ya. Iya itu sholawat itu doa duha kak. Dan artinya ya kakak Kaila ya. Kakak Ivan Yulianto ya. Nyanyi terus deh, bosen. Nyanyi terus deh bosen. Ya, ini salawat kak, bacaan doa-doa ya kak, bukan nyanyi ya kakak ya, kakak Ivan ya. Kakak Ivan ini bareng-bareng yuk kita ngaji yuk ya. Sebelum ngaji kita salawat dulu ya, salawat baca-baca doa ya. Biar lebih apa ya, biar lebih seru aja kakak ya, kakak Ivan ya. Lanjut yuk, obadu teman-teman ya, yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal amin Allahu kami Rabbuna kafi qasadana kafi wajalana
Jangan duduk di depan pintu. Lihat babu, ambillah sapu. Hias hidup ibadahmu. Jangan tinggal setiap Sungguh indah main di banget. Tiap hari bacalah Quran, jangan lupa Sholatan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadunal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terus namanya dan ya hai hasyanyuha saya penendah ayin puasa ya sadaka semoga telah masuk surga. Marilah teman-teman semua, ikakan tawa saya ibu Umi dan Abi. Semoga hidup kekal bahagia. amin ya rabbal Amin. Ayo bacaan salat teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Kakak Kayla Mentasan, jangan begitu. Oh nggak apa-apa kak ya kak ya, bareng-bareng aja kak, nggak apa-apa kak, biarin aja kak ya. Kakak Ivan Wilanto nggak apa-apa ya. Mama juga bocil-bocil. Ya kakak Kayla, makasih kakak Kayla ya, masya Allah ya, barakallah kakak Kayla ya, teman-teman makasih semua ya udah like ya, barakallah ya. Kakak Ashalina tuh, hai tuh kak Ashalina tuh. Hai kak Ashalina ya. Oke teman-teman ya, sekarang bacaan salat yuk, bicara nah yuk. Takbiratul ihram bareng-bareng teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Amin. la syarika lahu wa bidzalika bacaan apa? Ruku. Subhana rabbiyal azim. Bihamdi subhana rabbiyal azim. Bihamdi subhana rabbiyal azim. Bihamdi. Sami Allahu liman hamidah rabbana. Alhamdulillah. Samawati amal al-ardi amal ma syi'ta min syai'in ba'du. Iya, sujud. Allah Allahu akbar. subhana Rabbiyal la bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. ya, duduk. Allahu Akbar. Hamni wa zuburni wa rufa'ni wa zuri wa ya, tahiyat. At-tahiyatu wabarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Alihi sayyidina Muhammad.
Lanjut, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Terus wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Iya, sekarang teman-teman ya. Ya kakak Asalina ya. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam kakak Asalina ya. Masya Allah. Kakak Asalina hebatnya adek nih. Iya kakak Asalina ya. Amin amin kakak Asalina ya. Terima kasih teman-teman ya. Komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Sekarang giliran makan nahla ya. Baca surah An-Nazi'at bareng-bareng teman-teman yuk. Jadi ikutan ya, jarah ya. Oh, yang dari belakangan. Karena saya belakangan. Iya, belakangan yuk. Teman-teman ya. Nah, saya belakangan. Iya, yuk. Ayo, di mana Kak? Situ di meja. Ya, situ meja. Nah, situ. Sini. Belakang. Hidupin lampunya itu tuh. Sebelah itu tuh, lampunya hidupin. Paling kanan. Nah, itu ya, hidupin. Nah, iya. Nah, teman-teman yuk. Nah, baca surah An-Nazi'at sampai surah At-Tariq teman-teman ya. At-Tariq. Iya, yuk. Bilang, ayo teman-teman gitu. Ayo teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng ya. Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Ayo, jangan lupa like. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Iya, oke. Kenapa? Ayo teman bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah hafirah. Iya. Idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan qarratun qashirah fa innama hiya jazratu wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa iznadahu rabbuhu bil-wadil muqaddasi tuwa. Terus idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra faqazzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la faqazahu lahu nakalal akrati wal ulla inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha antum asyaddu khalqan amis sama wa banaha rafa'asam kaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wa arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha wa ta'allakum wa ni'amikum Faiza ja'atit tammatul kubra. Kasih soleha. Minum dulu. Coba. Awas teman-teman ya, komponahna ya. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang komen. Iya. Entar kita baca entar, sambung. Ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Ada. Udah. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa athara al hayata dunya
fa inna jahima hiya ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha lima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Iya, masya Allah ya. Kakak Made Bima ya, Kakak Made Bima. Hai itu Kakak Made Bima tuh. Halo kakak, hai Kakak Made Bima. Kakak Salina, hai Kakak Salina, hai. Kakak Sandra Giovanni soleh ya, cantik. Amin ya, amin. Kakak Singsirin, masya Allah. Ya masya Allah kakak ya, amin kakak ya. Ayo kakak Singsirin ya, Kakak Sandra ya, bareng-bareng ngaji yuk. Kakak Salsa Safitri mengucapkan hai tuh. Kakak Salsa Safitri, hai kakak. Kakak Singsirin sangat bagus, amin. Ya kakak ya, bareng-bareng nih kita baca yuk. Lanjut kakak ya. Sekarang surah Abasa ya, Abasa teman-teman ya. Ayo ikutan yuk. Jangan lupa like teman-teman ya, subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Ya kak. Abasa teman-teman yuk, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydin syafara kiramin barara kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqadara summa sabila yasara summa matahu faqabara summa iza syaa'a ansara kala lamma yaqdima amara falyanzuril insanu lata'ami anna sababna ma asabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inna wa qadba wa zaytuna wa nakla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'at Atis-sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratu fajarah. Iya, Fajarah. teman ya, surah At-Takwir teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak Abang Alan loh. Bang Alan Fadlan. Semangat kakak. Oh iya Bang Alan ya, masya Allah Bang Alan. Bang Alan Fadlan tuh Bang Alan. Iya tuh komen Bang Alan. Ayo Bang Alan ngaji bareng-bareng ya Bang Alan yuk. Ayo. Ayo kak. Itu siapa lagi tuh? Takwir yuk. Sing itu no. Sing Sirin. Iya. Sangat bagus. Ya tadi udah baca itu mah. Oh. Ayo teman-teman Tadi saya yuk. nggak Bang Alan dengar. yuk. Teman-teman yang lain semua ya. Surah At-Takwir yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu suyirat wa idzal biharu
سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah Al-Mutaffifin teman-teman yuk. Al-Mutaffifin. Apa dong? Nanti takwir. Iya, at-takwir. Terus apa lagi? Al-Infitor. Iya, lupa kelewat ya. Maaf teman-teman ya. Iya, surah Al-Infitor teman-teman. Nanti salah mulu. Kelewat saya ya, maaf ya teman-teman ya. Ya bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Iya, Masya Allah. Nanti surah teman-teman ya, surah Al-Mutaffifin teman-teman yuk. Ada. Ayo bareng-bareng yuk. Apa ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Iya, ya teman-teman, lanjut surah apa kak? Pilak. Oh, pilak tumben tiba-tiba. Ya benar-benar. Alhamdulillah teman-teman udah sholat isya ya, udah ada isya ya. Kakak Hafiz tuh, kakak Hafiz tuh. Kakak Hafiz Al-Farisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang Hafiz ya. Ayo Kak Hafiz yuk bareng-bareng yuk surah Al-Insyiqaq Kak Hafiz ya. Ya teman-teman yang lain semua ya, baca surah Al-Insyiqaq. Terima kasih teman-teman sudah like barakallah ya. Masya Allah, taib. Ayo Al-Insyiqaq bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin 'alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, teman-teman ya, lanjut surah Al-Buruj. Al-Buruj teman-teman ya. Sisa satu lagi, Bi. Iya, Al-Buruj. Ayo, At-Tariq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min
تحتها الأنهار أنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Iya, lanjut surah. Lanjut surah At-Tariq teman-teman yuk. At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. Ayo. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Belum. Itu belum. Ya. Shadaqallahul azim. Teman-teman ya, alhamdulillah. Teman-teman alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman. Ya, selesai baca. Udah selesai. Baca. Juz amanya. Sekarang kita baca Iqra ya. Sekarang kita baca Iqra ya. Iqra 6 halaman berapa? 20 ya? 18 ya? Ya. Halaman? Iya. 18 benar? Ya. Ayo mulai. Nah, teman-teman ikutan ya. Bilang gitu. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Iqra 6 teman-teman. Udah kakak ikutan dah. Iqra 6. Udah. Bareng-bareng ya. Biar tahu teman-teman biar ikutan. Halaman 18 teman-teman Iqra 6 ya. Yang mau ikutan silakan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nukhrijulahu yawmal qiyamati kitaban qahu mansyura. Alhamdulillah. Terus 9 so mimma sodid man salaha min abaihim yawma la yuqni an kaiduhum syai'aw wala yunsarun faya amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qaulun ma'rufu wa magfiratun khairum min sadaqati yatba'uha aza. 10 wa talhim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullang darabana la wa amsala wa kullang tabbarna tatbira wa qala zalimuna in tastabi'u
Nah, illa rajulan masfura. Apa? Ada salah lagi. Benar? Enggak, ini pindah udah. Pindah. Wah. Pindah. Pindah udah. Iya, yang Coba. ini. Bamang dola ya. Iya. Orang berapa itu? 18 kan bener Abi bilang 18. Aku tadi 17 berarti. Ini 17, 18 ini bener Bamang dola. Bukan aku mau 18 tadi ngomongnya. Koidon. Ayo. Ayo pulang. Teman-teman ya. Missing. Ayo. Missing. Ya. Bentuknya kayak sama. Ini beda nih. 18 nih. Tuh, ini 17. Beda, no. Lain, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tadi Hmm. ini satu. Wah, kaki. Ayo. Ayo. Wa man dhalla. Ayo. Mamang dalafa. Kul innama ana minal munzirin. Ya. 11 tok. Hmm. Fidyatun ta'am Hmm. halalan thayyiba. Terus. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbih ulailan tawila. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zola Bima zalamu fahum la yantiqun. Pulang. Minum. Minum teman-teman ya, aus teman-teman ya. Waqa'an ayo. Kakalezarai, masya Allah, kakalezarai itu hai itu. Kakalezarai ya. Ayo. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, barakallah teman-teman ya, Kalezara ya. Barang-barang Kalezara ya. Barang yang kita baca yuk, Iqra 6 halaman 18 ya. Iya. Ya, yuk, Kalezara ya. Kak Hafiz. Ya. Ayo. Ini Wa minal laili tadi wa minal laili ya. Ayo. Bilak. Kita mau nambahin tah, nobat yuk. Kita nobat lagi. Ya. Wa minal laili. Mana tadi? Ini kan? Lah. Ini Ini tadi. udah ulang. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zala. Pendek zonnya. Zolamu. Oh iya cepet. Wa waqa'al qawlu Ulang zolamunya. Bima dari Bima. bima zalamu fahum la yantiqun. Terus. 12 zu hum yang zurun alal araiki yang zurun illa mira'an zahira wa la tastafti min hum ahada qala sanang zuru asodakota kunta minal kazibin. Masya Allah lagi. Sekarang lebih dulu ya. Kurang kakak lagi ya. Iya, bener nggak? Ya berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dhalla fakul innama ana minal munzirin. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. 11 po. 11 to. Fidyatun ta'am. Fidyatun ta'am
halalan thayyiban halalan thayyiban wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha in huwa illa wahyun yuha wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun wa waqa'al qawlu 'alaihim bima ulang wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun 12 zu 12 zu hum yanzurun hum yanzurun 'alal araiki yanzurun alal araiki yanzurun illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada illa mira'a zahiran wala panjang wala tastafti fihim minhum ahada qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. iya lagi Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, Teman-teman, alhamdulillah alhamdulillah sudah selesai ikronya. Sudah selesai ikronya. Sekarang Sekarang siapa? Kakak Zahra. Dede. Dede. Orangnya cantik, solehah, Pede, ini deh, kedung. Terus apa lagi? terus pintar ngajinya, Kita ngajinya, terus lama banget ngomong. Iya, orangnya cantik, baik hati, jadi menabung. Ya, tapi solehah. Iya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang adanya teman-teman ya. Dede Zahra teman-teman. SIM-nya Kak. Oke, tampil pun Nyai Idon. Ayo Nyai Idon sini. Ayo, tendek. Dapur Kak. Oke, ini mic yang Nyai. Dan. Ya. Ini mic-nya Kak. Ayo. Tadi buat apa aja? Ya. Teman-teman, halo. Halo. Ya, sekarang Dia saya namanya saya Dede Jaha, masih umur 4 tahun. Iya. Terus sekarang saya mau baca surah Ikut dulu. Ikra dulu. Ikra dulu. Sekarang saya mau baca Ikra. Habis ikut jahit. Habis jahit terus Anaba. Sama. Oh yaudah ya ambil itunya. Bantalnya, bantal dut ambil sini. Dut. Ayo cepat sini. Udah malam. Bisa.
Ayo. Aduh. Dapur pakai ke dapur enggak? Sekarang sekarang ada Zahra ya teman-teman. Baca Iqra 3 teman-teman ya, halaman 22 teman-teman. Iqra 3 halaman 22 ya, bagi yang mau ikutan silakan ya. Ayo. Ayo teman-teman. Hai teman-teman. Kita baca bareng-bareng yuk. Coba bareng yuk. Jangan lupa like Jangan lupa like dan apa? subscribe dan bunyikan loncengnya. Iya, ayo. Ini bi. Ya itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan. Sumpah. Ini kalau udah minum teman-teman ya, Dede Zahra itu jadi pinter dia kalau udah minum nih. Bacaannya suara jadi kenceng banget, suaranya jadi merdu nih. Tumpah. Udah belum? Udah. Ayo teman-teman ya, kita baca bareng-bareng yuk. Halaman 22 ya teman-teman ya, Iqra 3 teman-teman. Bapak ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu. Zu. Terus ini. Yuji. Apa sih? Pilek. Nggak apa-apa. Doakan teman-teman ya, tidak jalan lagi pilek teman-teman, doakan biar cepat sembuh. Ayo. Yujizuna. Ayo. Zu. Terus. Waja'ahu. Terus. Kimu. Muna. Lagi beringat. Yukimuna. Wa rasulahu. Afizu. Salah. Afizu. Salah. Afidu. Ayo. Apa aman? Afidu. Yufiduna. Salatahu. Atiku. Yutikuna. Amalahu. Atiyu. Yutiuna. Fama amitu. Mituna. Fi Azilu. Ziuna. Fakholaqahu. Iya, nih, baca. Ayo, walau lancar, tapi tak benar, maka jangan dilanjutkan. Terus apa nih? Ulangi sampai betul semua. Iya lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Aji. Ayo. 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 Dia mau ikut gak? Mau ikut nggak ya emang? Semangat kamu ikut, ayo. Susu. Ayo Aji. Ayo. Ayo. Aji. Zu. Oh bisa. Terus? Terus cantik banget ini kan cewek ini. Terus Yuji. Yuji. Hmm. Zu. Nah. Terus Waja'ahu. iya. Terus Akimu. iya. Yuki. Una. Iya. Wa wasulahu. Terus Afidu. Yufiduna. Satahu. Atiku. Yutikuna. Amahu. Atiu. Yutiuna. Fama'a. Amitu. Yumi. Yumituna. Fi suhufi. Aziu. Yuziuna. Faqaqahu. Masya Allah pinter banget dah. Walau lancar lancar tapi tak benar, maka jangan nyemplung. Maka jangan dilanjutkan. Iya. Ampun. Ulangi sampai betul semua. Betul semua. Iya, ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu yujizuna. Ayo. Yuji zuna waja'alahu aqimu yuqimuna wa rasulahu afidu yufiduna salatahu atiku yutiquna amarahu. Bisa kak. Ati'u yuti'una fama ra'a amitu yumituna fi suhufi azilu yuziluna. Ini apa? Fakhalaqahu walau lancar tapi tak benar, maka jangan dilanjutkan. Ulangi sampai betul semua.
Shadaqallahul azim. Oke teman-teman bilang. Oke teman-teman, sekarang kita baca jilid Goni Metada Umi jilid 2. Halaman 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 23 berapa? 23. Iya. Ya teman-teman ya, jilid 23. Jilid 2 teman-teman ya, metode Umi halaman 23 teman-teman ya. Bagi yang mau ikutan silakan ya, bareng-bareng yuk. Oh iya itu bagus. Kata mama buat saya. Oh gitu, masya Allah. Ayo, itu yang batal. Udah, masya Allah. Tayyib. Ya teman-teman yuk. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih teman-teman sudah like ya, barakallah teman-teman ya, sudah komen-komen, sudah like barakallah teman-teman yuk. Kita bareng-bareng baca sama Dira Zahra ya. Yuk. Ha ini. Ayo. Hajaron, Hmm. jabalan, Hmm. juhuzan, Apa? Juruzan. Ya, terus. Komaron, Hmm. marodon, futon, syajaron, Ya. amalan, kuburan, Terus mana kuburan? Mana? Kubulan. Lan. an, Ya, terus. Kali kuburan. Kubulan. Iya, enggak. Ya. Kubulan. Terus apa? Nih. Ayo. hasadan, Terus. ajaban, Hmm. kusuan, Sya. syakaron, syatoton, hukuban, Terus. naharon, jadaran, Ini. Kan tadi hukuban. Ini sekarang. Yo, Nyai Nafaron ayo. nafaron, amalan, usulan, naharon, jadaran, ahadan, syaraban, khodiron, syahidan. Iya, bareng Abi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hajaron. Panjang ronnya. Hajaron. Jabalan. Jurusan. Nih, pokoknya kalau ada alif-alifnya nih, Perhatikan. Panjangin ya. Tuh, ada alifnya tuh. Komaron. Marodon. Furuton. Syajaron. Amalan. Kubulan. Hasadan. Ajaban. Huzuan. Syakaron. Syatoton. Hukuban. Nafaron. Amalan. Rusulan. Apa nih? Naharon. Jadalan. Ahadan. Syaraban. Ini apa? Khodiron. Syahidan. Iya, masya Allah. Lagi. Udah. Lagi enggak? Udah. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita baca Surah An-Naba langsung aja. An-Naba langsung, iya, ayo. An-Naba udah. Al-Fatihah. Ayo, An-Naba, An-Naba, ayo. An-Naba dong. Ayo, berambil Al-Fatihah bareng, Bapak. Udah ya, An-Naba, ayo. Teman-teman ya, sekarang Nyai Zahra ya. Baca surah An-Naba teman-teman, bareng-bareng yuk, ikutan yuk. Ayo. Mau apa sih Al-Fatihah dikit doang, mabi bareng-bareng. Capek. Allah, capek dari mana kau?
Ayo, alhamdulillah yuk. Teman-teman. Teman-teman, Ayo. sekarang Udah apa? Sekarang kita baca An-Naba bersama Dede Jaha, umurnya masih 4 tahun, belum sekolah. Iya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabaiyil azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun anna ja'ila adami ada ajiba autada akakarakum azwaja aja'ana nawmakum subata aja'ana libasa Terusin. aja'ana ma'asya banaina qawakum sabah sidada waja'ana ziyaya waja wa anzalna mimma musyirati ma'an sajjaja yang habba wa nabata ajanatin alfafaina yawma farikana mikota yawma yufawisu ifatatuna wajah fiati sama ufakana sabuaba wasyirati jibau ufakana sawaba inna jahannama kanat mirsada ittaqina ma'aba bijina fiha aqaba yadukuna fiha badala sawaba ya mimah wasaqo jaza'a wifaqa innahum kanu yajuna isaba kazabu bi ayatina kizaba kulla syai'in asayna hitaba fasuku fan najidakum ila adaba inna ya muttaqina fasahadaika naba ghaiba asaba kasabi aqana fiha laqwa kizaba jaza'an min rabbika ta'an isaba Abi samawati wa ardi ma bainahuma ya yang bikuna minhu kitaba ya ma yaqulu huwa ma'ikofa ayana ila man ajnahu ma qasaba zalika ya muhaqqa masya'a faqzaya wa bi ma'aba inna anzalnakum azaban qaibayya ma yangu ma qadama syada kuwa kafura kai kunjiwaba. Iya, masya Allah. Surah Surah Al-Fatihah. Hah? Apa? Oke teman-teman ya, Nyai Idonnya capek katanya teman-teman ya, kita maklumin ya karena lagi pilek teman-teman ya, karena lagi flu. Ini jahranya cukup di sini aja, dibaca surah di An-Naba aja katanya, lagi kurang fit badannya teman-teman ya, mau dimaklum teman-teman ya. Ya. Oke teman-teman ya. Allah. Ayo. Allahumma zakkina mimma nasina wa alimna mimma ya'ina warzuqna tilawatahu Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi.
Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Apa? Rabbi Asik, habli mati. muqimah salam min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saya nggak nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita sore. Sallallahu ala Jadi jangan Muhammad ngebet ya. Saya soalnya bikin alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mana kerudungnya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ini kan punya saya. Sallallahu ala Muhammad. Ini punya saya, Kakak. Emang kita bang ini. Rabbi alim muqimah salam min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kukunya kita bareng. Kotek. Kotek kuku. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Minta sore. Kotek. Kotek Teman-teman ya. Bikin mana kan? Beneran tapi ngomong. Bikin mana sih ini? Iya, beneran. Nah, teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak ya. Semuanya sudah like, sudah komen, sudah subscribe, sudah menyalakan Abi cantik gak, Bi? Ya, cantik. Makasih teman-teman warahmatullahi teman-teman ya. Kotek. Subhanallah. Kotek. Mohon maaf teman-teman ya atas segala kesalahan, kekurangan, khilafan, kealfaan, semuanya ya yang nggak enak, yang nggak bagus. Mohon maaf, maafkan teman-teman ya. Insya Allah kembali lagi di malam Senin teman-teman ya. Selasa. Udah, Bi. Ya. Sampai jumpa. Jadi rusak ya teman-teman, insya Allah ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Sampai jumpa. Ya, esok. Ini hari lusa ya teman-teman ya. Tadi jarang main ini nggak sholat di jarak? Enggak. Nonton Enggak. enggak. Capek. Capek ya udah ya. Kami teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.